Ons het vanmôre die voorreg om te gesels met 3 van die mynkonijne, kan 'n mens nou maar sê, van 'n nuwe reeks op Kyknet getiteld Pootpraktyk, en dit is presies wat jy dink dit is. Ja, dit is 'n kan 'n mens 'n realiteitsprogram oor wat aangaan by 'n veearts. Nou ja, dat ek almal getrigger. Goeiemôre mense. Môre. Dis lekker om julle te gesels. Ons selfs môre met Gideon Ekstein die vervaardiger, ons met Warren Blakeslee, die regisseur, en dan ook met Dr. Dean de Kok, die veearts, wat natuurlik jy's natuurlik nou een van die hoofsterre in hierdie produksie. Nee, daarom nie. Nee, glad nie. Ek sien van baie mense daar. Okay. Nou goed, Gideon, ek gaan by jou begin. Gideon, om so 'n produksie te vervaardig, waar kom die aanvanklike idee hiervoor vandaan? Piers, so ek het 'n vriend met die naam van Rian Crawford en hy het 2 jaar in Australië gewerk as veearts. En ons het toe hy terugkom, toe het ons eendag 'n middagete eet en toe sê hy vir my, vertel hy vir my van hierdie wonderlike plek waar hy nou werk, wat die Valley Farm Animal Hospital is of dierekliniek. En hy sê ek moet gerus omkom en kom kyk wat hulle doen daar. Dit is absoluut ongelooflik. Jy gaan nie glo wat jy sien nie. En ek het dit toe gaan doen en hy reël toe vir my vergadering met Dr. Dean hulle. En dit was die begin van dit. So maklik is dit. So maklik is dit. Ja. Yesie. Nou, om so iets in die gang te kry, Warren, to start this practically and to shoot a series like this, specifically with lots of people just arriving in the animal hospital, they were not really knowing that you are there filming them. There must have been so many challenges, and also to shoot in an environment where animals are actually being treated. Yeah, I mean, it was quite a challenge in terms of, I think it was the first time that Dr. Dean and his staff had cameras so sort of forced on them in such a short time for 2 weeks of shooting was quite a challenge because our worlds are so far apart and yet we were thrown together at such, it was pretty short notice. It was, the project was there for a while and then all of a sudden it was a go. And then it was like, all right, we had one meeting. We sat down and said, well, this is what I need to tell the stories of all you people and we need to get cracking. But the tricky thing is, as much as it's reality TV, with reality TV, there is still a bit of casting, if I can call that. I think this is the first show I've ever done in terms of reality TV where I didn't know anyone. So we rocked up on day one and just started shooting. And then slowly through that process, we work out, which vets are great on camera, which ones are shy of camera. And the same went for their clients coming in, people riding with their dogs, not knowing that morning they're going to be turned into reality television personalities. So that was quite a challenge, but quite nice in a way because it was really quite raw. So when you watch the show, honest, the content's very honest. It's very honest. There's no rehearsals. It's like, tell me a story about your dog. My dog's got a problem with the back. Who are you seeing today? Dr. Dean. Okay, Dr. Dean's great on camera. Tell us a little bit more. Would you like to be on camera? No, not really. Well, give it a try. Let's shoot it. If it doesn't work out well, we just won't use it. And that's kind of the principle we went with. It was kind of like, take the stories, shoot as many as we can with the resources that we have, and see what comes out of it. And we were very surprised. It's not really how reality TV works. No, exactly. Yeah, we did it totally. It was, it's kind of like a mixed bag. See what you get. And then in edit, we pick out, the stories that we think resonate well. And then the other thing we try to make sure editing. Lots of hours of editing, obviously, because of the way it's shot. Because you don't know what you really want to use until you start working with it. So, I think we've got a great product. It's certainly the way we shot it is a bit different to how we normally do it. And I think that's where the magic kind of lies, It's a bit different. Dr. Dean, hoe was dit vir jou gewees met al hierdie kameras nou in jou gesig en jy doen hierdie werk en mense dink ook baie keer, mense dink aan soos diere en dink jy katte, honde, maar ons het veel meer daaraan, meer diere as net daai ook. Jennifer, ons was aanvanklik almal vir ons 'n bietjie angstig. Want ek meen ons werk onder stresvolle omstandighede in elk geval. Ek meen dis 'n siek dier wat na toe kom, jy moet na die eienaar kyk, na die pasiënt kyk. Dis ons prioriteit. Ons prioriteit is nie kameras en realiteit. Dit is nie ons werk. Ons werk lê hier. So ek moet sê al het 3 weke geskied. So dit was lank tyd, baie lank tyd. En na eerste 2, 3, 4 dae was ons so 'n bietjie huiwerig geweest en
nie heeltemal seker waar om te kyk en wat te doen nie, alhoewel ons fokus op die pasiënt en op die eienaar was, dit nooit verander nie. Ja. Maar nou het jy net hierdie kamera in jou gesig en hierdie snaakse ding wat hier bo jou kop hang wat nou klanke afneem en goed wat ons nie aan gewoond is nie, lig wat hier skyn en Ja. dis nie ons werk nie, né? Ja. Maar ek dink na 'n rukkie, 2-3 dae, toe begin ons almal bietjie gewoond raak daaraan om te verstaan dat hulle is nie daar om ons te belemmer met ons werk nie, Ja. of te verhoed dat die werk aangaan nie. En ek dink soos vir die tyd verloop het ons veeartse meer en meer 'n gerus gevoel om absoluut natuurlik normaal aan te gaan met hulle daaglikse werk sonder dat hulle Om eintlik TV-sterre te wees. Wow. Ja, kom ons wees nou maar eerlik. Nee, dis nie ons tipe mense daar nie. Nee, ag ons is veeartse, net veeartse, ons wil ons pasiënte regmaak, gesond maak, eienaars bly maak. Dis die einde van die dag. Dis my werk, dis ons werk. jy Ons weet. het letterlik oor hulle skouers geloer. Ja. Ja. Dis wat ons gedoen. Ja. En hulle uit hulle pad uitgebly. Ja. Skelm gekyk. Ja. Dr. Rien, jy het nou gepraat van pasiënte. Yes. Jennifer het daarna verwys. Dis Yes. nie net honde en katte wat julle by Valley Farm Nee, jy's dierhospitaal reg. behandel. Gebeur. Ja, so ons is 'n klein dierpraktyk, maar ons doen baie eksotiese diere, so slange, rotte, muise, marmotte, ja, enige klein skilpaadjies, enige ander snaakse, noem dit eksotiese diere. Baie voëls natuurlik, groot papegaaie. Ja. Ja, swan, eende, hoenders. Daar het 'n vrou net 'n hoender op haar skouer gesit en 'n hoender in haar skoot wat hy gepik het in die mielies tussen die honde en die katte. So dis eintlik heel snaaks. Maar daar's 2 veeartse wat dit uitsluitlik doen. Hulle is baie gespesialiseerd in dit. Ja. En dan het hulle 'n hele span. En dan is 'n span van mense wat natuurlik honde en katte na kyk en ons het 'n 10 spesialiste wat elkeen in sy eie veld het waarop hulle spesialiseer. So en dan is natuurlik 'n klomp van ons GP's, gewone huisdokters wat dan nou hulle voer en na al die ander klein goedjies kyk, jy weet, ja. Sure. Gideon, wat kan kykers nou uitsien? Wie gaan ons ontmoet? Is daar wat se diere? Ek wil nou weet, want ek's 'n dierliefhebber. Wat se diere gaan ek sien? Is daar uitdagings wat die veeartse sal moet Ek dink Warren kan meer daaroor konteks gee. Maar verseker kan die kykers uitsien na 'n baie emosionele reis met baie episodes. Ons het nie uitgegaan daarop om dit 'n hartseer reeks te maak nie, noodwendig nie. Ons het die hele tyd gepraat van it must remain a feel good show. Maar daar is dinge tog maar gebeur. by 'n veearts by 'n dierhospitaal is daar tog ook dinge wat die einde is nie altyd wat mens verwag nie. Al die dokters kan net soveel doen. Ja. Maar ons sê dit lig gehou waar ons kan en ja, en Warren kan meer bietjie van die diere self wat hulle mee gewerk het. Are there certain animals that were more challenging to shoot than others? No, because we leave it all to the vets. We're just observing. But yeah, I mean, we didn't have to handle any of them. But there was an interesting story. I mean, I learned a hell of a lot. You know, Yeah. I mean, just being in the presence and listening to what the consultations were about, and the marmoset monkeys. You'll see that next week. Yeah. That'll be one of the stories. Is quite interesting. I learned quite a bit about how delicate these animals are, and how people that own them don't realize how careful they've got to be with them, you know. So what I like about the series is what we try and do is in each story bring out something that the people at home can kind of go, oh, I didn't know that, and take something away. It's not an educational series. It's really a reality show with bits of information that you come away with that you kind of go, I really didn't know that. And and I think that's what's also going to make it really good. So, yeah, marmoset monkeys, we had rats. Lots of dogs and cats. And lots of different procedures. So what we've also tried to make sure is that we don't repeat a similar story. So every story you see, you won't see again in the series. Yeah. You know, we might touch on it here and there. So no, we will deal with diabetes in dogs. What were some of the back operations, hips, legs. So each one has Ops its as own well, operation. Yeah, we show everything. Wow. You know, some of them we probably have to blur out some of the images, especially at that time slot. I think some people are eating supper. But we want to show as much as possible. It's not like we want to hide anything. So that people can really see, you know, what these wonderful people do
behind the scenes. It's quite remarkable. You're quite right and give credit to what the vets do. Ja. Want Dr. Rien, ek dink ons verstaan altyd nie. Ons dink aan veearts en ons dink aan een faset van wat 'n veearts doen. Ek weet wat ek doen, hoekom ek my hond vat, maar ek weet nie van alles wat julle doen nie. In dis lekker, and I think that's what you also, mentioned, that fact that you show the variety, and that's lovely to know. And that we get to learn something, yet we get to tap into that emotion, because people are attached. Your animal is your child. And I assume that's how you would have also experienced it on set. Exactly. Yeah, correct. Yeah. Ja, Dr. Dean, ons sien baie uit daarna om te kyk hoe jy gemaklik geraak het met die kamera. Is daar ander benoud, né? Is daar ander dokters wat ook deel is daarvan? Kan julle name noem? O, ja, nee, ons klomp dokters. Ons is 32 veeartse. Maskas. Ja. So elkeen het maar sy rol gespeel. Soos Warren gesê het, was van 'n bietjie kameraskie gewees. So tussen die susters, die verpleegsters, was al klomp mense wat betrokke was. En jy weet ek praat namens nie ons praktyk, maar veeartse as algeheel. Ek dink die kliënte daar buite weet wat se werk ons doen nie. Wat presies mense doen, ja. Veeartse doen nie wat gebeur agter die scenes, hoe hard ons werk, die ure wat ons werk, die emosionele stres wat daarmee gepaard gaan. So ek hoop hierdie program wys nou vir mense wat in praktyk gebeur. Nie net ons nie, oral. Ja. Pootpraktyk in praktyk gebeur. Pootpraktyk, dis 'n nuwe reeks op kyk net. Dit begin die 11de Oktober. Jy kan maar gerus inskakel en daarna kyk. Dit sal baie lekker wees om dop te hou. Dankie vir julle tyd en moeite. Thanks for being here. 18:30 die 11de Oktober. Baie dankie julle. Nou ja, daai het jy dit. Dis dan Gideon Ekstein die vervaardiger, Warren Blakeslee, die regisseur en dan die veearts natuurlik Dr. Dean de Kok. 11 Oktober. Pootpraktyk.